Sanibona nonke abantu bakithi sibingelela nje bonke abantu ngonyama lokhulumayo ngokusebenza olaba eGymnastic. Namhlanje sifuna ukukhuluma nabantu bonke njengoba bengishilo ukuthi kuke sichazele abantu ngomsebenzi ngoba okuningi esikhulumayo okwenziwa la ekhaya. So ikhona into ethi engithe kubantu uma ethinta ngento okuphakamisa impilo noma abanye bathi zithwalo. Ngathi mina ikhona into okwaziyo ukuthi uyenze ngabantu abaphilayo noma ngabantu asebefile. Kukhona ukuthi uyakhona ukuthi uma wazi ukuthi wena unomama nobaba sebeshonile even besaphila uthatha imali eziwu-3 yala eMzansi ungiphathela ama-100 awu-3 uphathe imali ngo-100 abathathu sizokwenza izinto esizokwazi ukuthi ukhulume ukuthi ucela ufunani nani nani ukuthi wenze bephila ukuthi bazoshona kodwa idala noma kwabona intahla yabo iyakulekelela entweni zakho. Sikhuluma ngento eyokuphamisa umuntu engezi kuba nami ngokugcineni. Ngathi mina into ethi ukuthwala into ekhona kodwa umuntu uthwala ngoba sebona ukuthi impilo yami ayifiki lapho ngifuna ukuya khona noma mangithe ngiyazama ngenhlahla engizalwe naba kunenkinga yokuthi kunabathakathi emhlabeni. Uma uzalwa uthola ukuthi uzele eduze kwabantu abangabantu abaganga noma abanomona bakuphuca into ofuna ngoba emhlabeni vele uma ezalwa usuke wonke umuntu ephethe into yomhlahla bakhe. So ukuthola ukuthi-ke uma ufika kubantu ufika kubantu abanomona ngithe uma ngikhuluma ngathi mina kukhona abantu abazoya emakhaya bemelwe omakhelwane ogogo labathakathayo laba abangafa ababi. Uthola ukuthi bakumele ukuthi nje awuhlale ekhaya bakubekela umuthi onjengoba uhlale ekhaya bafuna ukuthi bakuthathele khona lokuthi awuhlale ekhaya. So ubuthakathi bukhona uthola umuntu ukuthi impilo yakhe ayisayi phambili kanti uthakathwe ngabantu abakazi kumbona everyday mayivuka ukuthi ukhona usibani bajijika into zakhe impilo ingayiphambili. So ukuthwala ngela mase umuntu uyathwala uthwala ngoba seziyala into zakhe. So kileyo sikhuluma nabantu ukuthwala into ekhona siyabenza labantu ekhaya kodwa kwehlukene into engathi mina uma sikhuluma nomuntu athatha umuntu ozongibuza imibuzo ewu-70 angizwani naye ngifuna umuntu ozosukuma emkhulu ngizofuna into ethe yenziwa noma isebenza kanjani simtshela imithetho ahambe yosebenza aphile bese abuyisa imali ngoba isithwala kusinto ngathi uyayikhokha uyayiqeda. Isithwala into efana ne-contract kodwa i-contract engabulali i-contract ngoba i-contract akusinto ethiwa phela into yokuthi uzofa. I-contract ikhona into yokuthi umuntu athenga ifoni esitolo uma ethenga kuthiwa le foni uzoyikhokha for unyaka wonke ngenyanga ukhipha imali engaka sey-contract nala ekhaya ikhona into enjalo ukuthi uzoyikhokha kancane kancane until uyiqede kodwa into ethi enyangeni awuyiqedi imali yami yakwenza into yokuphila ngoba uzukuhamba uphinde ubone ukuthi amandla seyashoda iphinde futhi yokunyusela amandla. So ikhona into enjalo esithi uyadla nala ekhaya uyabakhumbula uyadla uyabakhumbula into eyi-contract engabulali umuntu kuphela edinga ukuthi imithetho yayo iyenze kahle ukwazi ukuthi into efunakalayo uyenze. Ngitshela kubantu njengoba unyaka uphela khona abantu uthola ukuthi abantu abacabanga unyaka usaqala umuntu belokhu ebuza abanye abantu ukuthi kwenzakalani. So unyaka usiye kupheleni kodwa umuntu manje usefuna imali abanye bazoya emakhaya nje uyabona uye emakhaya umuntu uphethe u-3,000 uphethe imali omholo wakhe ibonus u-2,000 uno-6,000 leyo mali vele izomshodela early. So zikhona izinto ezenza ukuthi kodwa uma uzogcina imithetho ngoba ikhona izinto edinga impilo yakho zikhona edinga futhi into egazini lakho zikhona edinga ukuthi uyoyithandaza masikwenzela imali thizeni ezophila ikulekelela. Yiloko esingakusho ukuthi sikhona abantu baseDelmo labe sikhona esibenza khona izinto ungonyama lengozi lapho noma lemoto enkulu yilokho nje. So engisho kubantu ukuthi yekela ukubuza uyabona ukuthi ukuphi lapha ama-province sikhona esigodlweni le eNatal siyakhona abantu bakhona bonke abayilungiseke ukuthi ingudlungudleza iyosinika impilo nawe ufone sene ngoba angivuzani le muntu ofika esegijima umuntu abhalise phansi nesikhathi ukuthi kusipela semkhulu ungasali kodwa imisebenzi futhi namanje isekhona iyaqhubeka. Ngathi kubantu kumuntu usebona isikhathi ekulate kodwa usefuna ukuthi makushana i-20 December or kubani ebese nemali ikhona kodwa akudingi ukuthi umuntu uma ufika uzokhokha ngoba uzofuna into efast kodwa la ufuna ukuthi into azoyilinda for 2 months 3 months zikhona futhi. Yilokho siyanithanda ke nonke nisale kahle siyanithanda.